Ndayahera kuri aya makuru avuga ko Nsabimana Calixte Wise Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN yongeye kugaruka imbere y'urukiko kwiregura ku byaha aregwa bishingiye ku bitero umutwe wa FLN yarabereye umuvugizi w'Igihugu mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe. Ubushinjacyaha bwifuza ko urubanza rwe ruhuzwa n'urwa Sengimana Herman wamusimbuye kuri uwo mwanya nawe akaza gufatwa. Kuri uyu wa kane Nsabimana yagarutse imbere y'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza ngo yiregure ku byaha aregwa ahanini bigaruka ku bitero umutwe wa FLN wagiye ugaba mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe byisha abaturage abandi bagakomereka bakanasahurwa imitungo yabo. Iburanisha ryabaye hifashishijwe uburyo bw'iyakure buhuza impande ziburana hifashishijwe amashusho mu kwirinda icyorezo cya coronavirus. Abacamanza batatu n'umwanditsi bari mu cyumba cy'urukiko i Nyanza. Nsabimana Calixte ari muri gereza ya Mageragere i Kigali hamwe n'umwavoka we. Yasubukuye kwiregura hereye aho yarageze mu iburanisha riheruka ryo ku ya 13 Nyakanga 2020 aho yasabye imbabazi avuga ko yinjiye mu mitwe y'iterabwoba ashutswe. Icyo gihe kandi nibwo yanashinjije perezida wa Zambia Edgar Lungu ko yabemereye inkunga yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko mu mpera za 2017 perezida wa Zambia Edgar Lungu yemereye perezida wa MRCD Paul Rusesabagina ko hazamufasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ahita anatanga ibihumbi 150 by'amadolari nk'inkunga. Iburanisha ryo kuri uyu wa kane rero ryatangiye ritinze kubera ibyuma by'ikoranabuhanga byabanje kwifashishwa mu rundi rubanza. Urukiko rwatangiye ruvuga ko ubushinjacyaha bwarwandikiye ibaruwa isaba ko urubanza rwa Nsabimana rwahuzwa n'urwa Sengiyumva Herman wamutsimbuye ku buvugizi bwa FLN ariko nawe akaza gufatwa. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ko hari abaregera indishyi batitabiriye iburanisha. Urubanza rwakomeza hagasuzumwa icyifuzo cyo guhuza impande zombi. Bwagaragaje ko kandi guhuza izo manza zombi byagira akamaro mu iburanisha kuko ibyaha Nsabimana Calixte Sankara bifitanye isano ku kigero kinini n'ibya Sengimana Herman uregwa. Bwasobanuye ko dosiye ya Nsabimana Calixte ikubiyemo ibyaha aregwa isa ku kigero kinini n'iya Sengiyumva Herman, bityo ko izo mpanza zombi zihujwe byaba ari mu nyungu z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu kwiregura kwa Nsabimana Calixte Sankara akunze kugaruka kuri Sengiyumva ni kuri Sengimana Herman nk'umuntu bakoranye ibyaha, bityo basanga imanza zabo zombi zahuzwa. Hasobanuwe ko no mwibazwa rya Sengimana Herman yagiye avuga kenshi ko aziranye na Nsabimana Calixte Sankara kuko ari we wamujyanye mu mutwe wa FLN. Nsabimana Calixte yahawe ijambo avuga ko ibijyanye no guhuza izo manza zombi atabirwanya, ariko we n'umwunganira mu mategeko bahabwa umwanya wo kubanza kubisesengura. Yavuze ko atifuza gutinza urubanza kuko n'ubusanzwe ngo yatangiye yemera ibyaha byose aregwa akanabisabira imbabazi, bityo nibamara kumva neza impamvu yo guhuza izo manza zombi bakomeza kuburana nta kibazo. Uwunganira Nsabimana Calixte Sankara mu mategeko nawe yashimangiye icyemezo cy'umukiriya we asaba ko bahabwa igihe cyo gusoma iyo baruwa no kubijyaho inama. Nsabimana Sankara yavuze ko ibyo ubushinjacyaha buvuga bifite ishingiro, bityo ko urukiko rwabifataho umwanzuro. Uyu Nsabimana kandi yavuze kuri Rusesabagina aho amaze kumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo guhuza dosiye ye n'iya Sengiyumva Herman. Yasabye ko hakwihutishwa na dosiye ya Rusesabagina Paul yise Sebuja kuko ngo aribwo hatangwa ubutabera bwuzuye. Yasobanuye ko Rusesabagina Paul yari perezida wa MRCD bari bahuriyemo kandi ko hari nayo ifite umutwe w'inyeshyamba za FLN zakoze ibyaha byo kwica abantu, kubashimuta no kubasahura. Urukiko rwamubwiye ko icyifuzo cye kitakwigwaho ako kanya kuko na dosiye ya Rusesabagina Paul rufite, ahubwo bari kwiga ko bahuza urubanza rwe n'urwa Sengimana Herman. Umwe mu bahagarariye abaregwa yavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro ndetse n'ibyo Nsabimana Calixte yifuje ko byo kwihutisha dosiye ya Rusesabagina bifite ishingiro kandi biri mu nyungu z'ubutabera, bityo ko urukiko rwabifataho umwanzuro. Sengiyumva Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamata wakomerekeje
yanyurujwe agatwikirwa n'imodoka mu gitero cya FLN uri mu barega no mu baregera indishyi yahawe ijambo avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro ndetse n'ibyo Sankara yasabye biri mu nyungu zabo bityo ko nabo byakwitabwaho. Urukiko rumaze kumva ibisabwa n'impande zombi ziri mu rubanza rwategetse ko umwanzuro wo guhuza izo manza zombi uzatangazwa ku ya mbere Ukwakira saa 5. Nsabimana Calixte Sankara wari umuvugizi w'inyeshyamba za FLN araregwa ibyaha bigera kuri 17 bishingiye ku bitero ku Rwanda n'ibikorwa byabo barwanyi birimo kurema umutwe w'ingabo temewe, icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, icyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubwicanyi n'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi. Araregwa kandi gufata bugwate, gukwiza amakuru hatariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guhakana jenoside, kwiba yitwaje intwaro, gutwika, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, gukora cyangwa se gukoresha impapuro mpimbano, gukubita no gukomeretsa k'ubushake no gutanga kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Agataho tukivuga kuri Sankara, reka tubabwire ko na dosiye ya Paul Rusesabagina yashyikirijwe ubushinjacyaha butangira kumubaza. Rusesabagina Paul ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba nawe yatangiye gukurikiranwa n'ubushinjacyaha nyuma yo gushyikirizwa dosiye, aho yitabye ku cyicaro cyabwo ku Kimihurura kuri uyu wa gatatu. Ku ya 31 Kanama nibwo byatangajwe ko yatawe muri yombi nyuma y'igihe ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye aregwa birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi, ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane n'ibyaha byakorewe kandi mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Habaye ibitero muri Kamena 2018 no mu nkengero za Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu Kuboza 2018, byose byigambwe n'umutwe witwara gisirikare wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD Rusesabagina yari ayoboye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko Rusesabagina yizanye mu Rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, nubwo bitatangajwe niba yaraje mu Rwanda cyangwa se yaragiye gukomereza ahandi. Kuri uyu wa gatatu dosiye ye yageze mu bushinjacyaha ndetse yitaba uru rwego ngo abazwe ku byaha akurikiranweho. Yari aherekejwe kandi n'abanyamategeko be aribo Emeline Nyembo na David Lugaza. Biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha buzayiregera urukiko mu gihe kitarenze iminsi 5 nkuko amategeko abiteganya. Naha dusoreje amakuru yaragezweho, nawe utarakanda subscribe kandi ukamenyesha ko mutugu kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru agizweho ashyushye utasanga handi. Ntibibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo aya makuru azajya kugeraho mu buryo bwa notification. Reba n'ibindi biganiro twakoze, ureba video nyinshi za The Zoom TV 24. Turabakunda. The Zoom TV 24